Yesu ashimwe cyane. Dusome rya jambo duhaye dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 no ku murongo wa 21. Iryo jambo riravuga ngo bukeye basaba Imana kubaha umwa nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka azakora ibyo nshaka byose. Amen. Dushimiye Imana muri uyu mugoroba wa none nanone kuko Imana itwemereye kubana nayo. Dushimiye Imana kubwo abashitsi bose duteranye tutari twateranye mu gatondo. Imana yaturinze ikatuzigama ikatubonera imyanya kurya muza mubona abantu baba bari mu gisagara. Aba bantu presque bose n'abanyamirimo kandi uyu munsi byari bikwiriye kugira ngo ubu munsi w'akaruhuko babe nk'abafata akaruhuko kugira ngo ejo kuwa mbere basubire batangize kandi imirimo y'uruhagararo. Ariko umuntu wese washatse kugira ngo aze kuruhukira hano mu nzu y'Imana turamwiyegereje kandi Imana imuheze umugisha. Hallelujah. Kandi reka nkatureho rindo jambo uryakire nk'ijambo ryatuwe n'umutamzi rirakugiraho imbaraga. Imana iguhereza ico waje witeze mu izina rya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Mu byukuri mfite amagambo make yo gushimira El Shaddai. Mu gatondo nari navuze sinarangiza umusemo. Murangiza cyangwa ndeke nzo urangize ejo cyangwa ejo. Hari utarampangura reka mbendetse. Nimuvuge ngo amen. Amen. El Shaddai ubundi El Shaddai ni izina ry'Imana bisobanurwa ngo Imana ishobora byose. Iri ya ruguru wacu imurenge twatuye iyo wahuzaga ubushyo bw'inka n'izindi none bwa busho mfite bukaba buri mwimfizi nawe ugufite bukaba buri mwimfizi. Imfizi yo zajaga kurwana zagaza zikagira gute zigashamba zikivuga zikivovota zikaraha. Iyo Imana ihayibona uwo yahamagaye yahuye n'intambara izishamba ikivovota ikabyutsa umugara amaze abadayimoni na satani n'imyuka mibi rugafatwa n'ijosi. Imana yigeze kubwira Aburahamu iramubwira ngo yewe Aburahamu uzobyara abana bangane n'inyenyeri zo mu ijuru usubira uzare n'abana bangane n'inyenyeri zo mu n'umusenyi wo ku nyanja. Aburahamu ararambirwa none ku 15 Imana nangusha kumuyereka iramubwira ngo Aburahamu nakwiyeretse nkubwira kuko izina ryanje ndi Uwiteka ariko ubu nyine nje kukubwira irindi zina ryanje. Nabonye mutangiye kurambirwa wewe na Sara ariko ndakubwiye ngo ndi Imana ishobora. Ni hiryo jambo El Shaddai. El Shaddai ndabashimiye ni mwebwe banyira bayazana bibi byose kandi aho bigeze El Shaddai nizere kuko mutangambaniye bana banje. Inkuba ngo yigeze gukubita imbaraga aho yari iri imbaraga ngo yihishe mu mukungugu. Inkuba nayo ntizigaya utekereza inkuba n'ubukuba bwayo ngiye gukubita imbaraga itu
noneho umurabyo ngo urabye yambara agasanga ivaho yari yihishe isimbira ahandi ngo isimbire ahandi inkuba ikubita ahandi yari iri imbaraga asanga irareba atuko si ko inkuba ihora ikubita atahubwo birimo akagambane nagambaniwe Imana shimiye El Shaddai kuko mwatwiyumviriye mu bakozi bose b'Imana muzi mukunda kandi gituma amaso yanyu azareba kure nta bumvishe ntawuzi uvuga byose kubw'impamvu z'akazi ariko baratubwira mu bakozi benshi b'Imana mukunda muravuga ngo Bishop Mathias ngwino turagutumiye ndabashimiye cyane nababwiye ngo umuratwa ntaza mwamubwiye noneho muza mumubwira muti dutumirire naka ururimi azakoresha abandi bazorubabwira sinje uruvuga Imana ishimwe narakoze cyane ndabashimira twavuganye na Bishop arambwira ati ushime ibindi ntubivuge sinzi icatumye mbuza sinzi ibintu biri hano mu isoko Ibohora hano hari ibintu ndabashimiye cyane mwadufashe neza mwaratwakiye mutwakira n'ibyishimo mwaraducumbikiye dufite protocole nziza mwaratuzimaniye tumerewe neza mu byumve ko tubashimiye reka dukomere Imana amashimwe ndashimira ubuyobozi bw'ishengero isoko Ibohora mwatwakiranye umunezero mutwakira nkaho mwari mutuzi mutwakira nk'abantu sinzi ariko twageze hano hari ahantu umuntu azagera tumaze kugera henshi no mu bihugu byinshi ariko hari ahantu uzugera ukumva urisanze iri shengero ry'isoko Ibohora ryabaye iryacu ntaco tuzikenga kurivugamo ntaco tuzikenga kubabwira mwarakoze cyane kudutumira Imana ibahereza umugisha ndashimira Imana kubwa abashitsi bose duteraniye hano nashimiye n'Imana kubona umwana wanje Patrick ariko ndamuteguje ngo agire tuzosubiraneyo arakumbuwe agize iminsi natwe dukeneye kuza tumutuma agize nimba azagira ngo none tuzadutumande uri kurabona ni inkuru n'umubaza twoza twituma akantu uhari nanezerewe kumubona nimuvuge ngo amen reka mvuga akanya gato dusubire turirimbe nimuvuge ngo amen ariko mu kandi kanya ndaza gusaba El Shaddai iratambuka ahangaha kugira ngo duhudumiye no mugoroba wa none kuko nimwebwe duhaye dufatikanya gukora kandi umwanya wose bazombwira ngo mbe ni hano kuri no podium nubwo niyenda kuri programa mwari mwapanze ari umunsi w'ejo timukansige hano kuri podium muzomenye ngo ndi hano kubganyu iryo jambo bararyumvishe muza mugenda mwirirwe mu mirimo yanyu ariko nibavuga ngo hari uguterana guhari iyi podium tuzoyibanaho namwe kugeza ku ntambwe yanyu mantaje reka tuvuge amagambo make yakurira ijambo mu gitondo twasezeraniye ku ijambo ukuntu Imana izihamya umuntu uriya mukobwa uriya mwana wacu avuze ijambo ryiza yavuze ngo muzuzoza wibaza byose ese nyumba 10 yo guhamyike mudugudu yo guhamyike reka abantu bakuvuga uko bashaka ufite ururimi wese azavuga ntiwotegeka umuntu uko akuvuga akuvuga uko yumva ariko mukenera ubuhamya Imana mbega Imana ikuzite abantu bashobora kuba bafite uko bakuzi birabareba abarundi bazabavuga ngo ibitakuraba
uraba hasi uraba hirya tubikurabanye mbega ubuhamya Imana ishobora kugutangira n'ubuhe kuri iryo jambo reka mvuga ijambo Imana yahamije Daniel Imana ihabwa icyubahiro Imana igira izina yita umuntu yagaze kubwira Yesaya ikamubwira ngo Yesaya mwene Amos ikarinda kuvuga nase hari impamvu sinzivu yaje guhamagara Yeremiya ikamubwira ngo Yeremiya we igashiraho we ngiye kuvuga ngo guhamagara bishop tumubona kuko ari umwubahwa sinovuga ngo bishop ngo shire hiryo atari inshuti yanje inshuti yawe niwe uzuvuga ngo naka we utari inshuti yawe hari gihe uwo mwita we mukabipfa ariko ukuntu Imana yakundaga Yeremiya yagaje kumubwira ngo Yeremiya we yaje kuvuga Ezekiel ikamuhamagara ikamubwira ngo Ezekiel mwana w'umuntu iryo zina ari byiza muri ukayampumyi Yesu yahumuye baramoje ngo se ninda waguhumuye aravuga ati simuzi ngo ariko wa muntu witwa Yesu niwe wankishije bati ziba wa muntu uko ari umunyabyaha niba ari umunyabyaha simbi ariko iconze ntugahangayikishwa nuko abantu bakuvuga uko abantu bavugaga Yesu baravugaga ngo ni umunyabyaha ariko uwo nguwo baravuga ati ni ukuri nimba ari umunyabyaha simbi icyo nicyo ntazi nimba ari n'umukiranutsi naho simbizi ariko iconze nuko ari we wankijije imirimo yawe urugendo rwawe izo ukora n'ibyo ugira bigiye kukudefanda ngwije kugera kuri Daniel yagaje kumubwira iramuzinirira yagiye kumuhamagara amubwira ngo Daniel mugabo ukuntu kubwira ubuhamya yamuhamije yagiye kumubwira amubwira ngo Daniel ubu ngubu uracari mu mubiri genda utegereze n'upfa igihe uzopfira humura uzohagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira niwe Imana yahaye ubuhamya kuko azoba mu ijuru akagabana agihaye akora agihaye ahumeka donc Imana yaramuhamije iravuga ngo ntako woba ngo ureke guhagarara mu mugabane wawe ndabasabira Imana ngo muzohagarare mu mugabane wawe Imana ihabwa icyubahiro hallelujah Imana yahamije Samuel yagiye gupfa akoranya abisiraheli bose arababwira ngo uyu munsi ndiko nabona je kuko ngiye gupfa ariko mwabagore mwabahungu mwabakobwa mwabantu bose nawe mwami Sawuli ni munshinje nimba hari umuntu narenganije nimba hari uwo naseruswa mubivugira hano ntimutiye nimba hari cyaha nakoreye umuntu nimba hari uwo nongoreye ijambo ridakwiriye mubimbwiye abisiraheli bahereza umwanya ngo barongorerana ngo baramubwira ngo nabi Samuel ngo dusanze nta jambo wavuze baramuhana ngo amare aravuga ngo man nawe umbera umuhamya nawe mwami Sawuli Imana yimikishije amavuta mumbera abahamya kuko ari nta cyaha nta mugayo reka kwifuriza ikintu kimwe tuve kuri iri jambo Imana iguhereza ubuhamya imbere y'abantu iguhereza ubuhamya imbere y'abagukunda hallelujah iguhereza ubuhamya imbere y'abakwanga iguhereza ubuhamya imbere y'abakubeshera iguhereza ubuhamya imbere y'abagutuka nimba hari ubyumva navuga ngo amina Imana iguhereza ubuhamya sinoja kurindi jambo ntavuze igihangange cyitwa Mose narababwiye ngo iyo ijambo Mose rije hano uzanumva kuko umubiri wanje umerereza Mose umunsi umwe yigeze guhagarara imbere y'abisiraheli ababwira ngo igihe kizoza ntikigitinze ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanje
uwo muhanuzi umeze nkawe yari ko avuga ninde? Ni ariko Mose irabwira ngo mw'Abisiraheli mwe ntimuhaye mubona kuko ndi umuhanuzi w'Uwiteka, hari igihe kizoza Imana ibahagurukiriza umuhanuzi niwe uzoba umeze nkanje. Mu gitabo cye byakozwe n'intumwa Pawulo yagiye kuvuga aravuga ngo n'Imana yaramuhamije ngo Imana izompagurutsa ngo umere nkawe, ikabyemera ikabyemanga. Ariko iri jambo naritinzeho kandi ndivuyeho, Imana ibahereza ubuhamya. Uko abantu bagufasha bagufata uko bashaka, ariko Imana iguhereza ubuhamya bwiza. Reka mvuge rino jambo. Umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka abameza gute? Ikintu cambere yari amagambo 8 ariko none ndavuga 3 gusa, nitumara turirimba ayandi tuzoyavuga nitubona umwanya. Ijambo rya mbere Dawudi icatumye Imana ivuga ngo afite umutima umeze nk'uko nshaka, nimuvuge ngo amen. Yagiraga urukundo rwo gukunda Imana, agakunda ubwoko bwiwe, agakunda umuryango we, agakunda n'imirimo yahawe gukora. Umunsi umwe, vuga ngo umunsi umwe, mu Bafilisitiya hazutse igihangange. Tegera kano kantu ngiye kuvuga ugategera, harimo umukino wa mpemu yera. Iyo Imana igiye kuguhereza izina, izi guhereza intambara, izireka intambara ikakubaho itabaye ku bandi. Iyo Imana igiye kuguhereza izina, irareka ukababwaho n'intambara zitabaye ku bandi. Nukuvuga ngo Imana yagiye guhereza Dawudi izina mu Bafilisitiya, havuka umuntu utarigeze kubavukamo. Yari muremure gusumba abandi, yari munini kuruta abandi, yari afite intoki ziruta iz'abandi, yari afite amano aruta y'abandi. Kugira ngo Dawudi namuneshe, Imana imuhereza izina. Aragenda haba urugamba hagati y'Abisiraheli n'Abafilisitiya, ibyo ngibyo murabizi, nimuvuge ngo amen. Baragenda bahagarara ku musozi umwe n'abahagarara ku wundi. Goliyati akaza gusa agiye kubatuka, ukuntu yagaza abatuka yagaza ababwira ngo mw'Abisiraheli ndabasuzuguye mwebwe, mwangabo za Isiraheli, suzuguye nabaso n'abanyoko, suzuguye ubwoko bwanyu, suzuguye n'igihugu cyanyu. Nuko yavuze ngo abivuganza hejuru iminsi 40. Hanyuma Yesayi abwira Samweli ngo genda ugemurire bakuru bawe nguje kureba uko bameze. Ntabwo Dawudi yaragiye atabaye, ntiyari umwana wo gutabara. Yaragiye agemuye ibyo kurya, nyina mutekera ibyo kurya ngo genda uje kureba bakuru bawe bari yabo, komanda yari yabo nabasha, genda uje kureba nimba bakibaho. Onese jamais. Aragenda ngo amare gushika mu rugerero, cagihangange gukirazuka ngo kizuke, amaze ngo hama haba kanyagaro aho ngaho mu ngabo, ngo baravuga ngo biracitse. Ati Goliyati kandi aje kudutuka. Dawudi ngo arahagarara, atese grafre Goliyati niki? Eliyabu ngo amusubizanye ubwo ngo aramubwira ati ceceka, atahubwo ubwo wazanye ibyo kurya ukaba bishize ahangaha subirayo, tutaza gupfa twese intama zikabura uziragira. Dawudi atese bro, ko mwanogoye n'ubwoba, banza umbwire Goliyati niki? Goliyati ni umukomanda w'Abafilisitiya, twaragowe none ko adahaye abarwanya, ko muhaye muja kurira ikambi yose, ko muhaye mutitira. Ngo aravuga ati ceceka, n'umuyaga wojana ijwi. Goliyati akakumva, akamanuka akadusiba, yamara agatera n'igihugu. Dawudi ngo aramure
muri ako kanya Goliyati ngo ari imbokoza. Muri uno mugoroba wa none ngiye kukubwira ibintu nzi nka kuko nzi izina ryanje. Hari intambara ineshejwe mu muryango wawe. Hari intambara ineshejwe mu kazi kawe. Ababyizeye nimuvuge ngo amina. Uva nkubwire, hari abantu bateraniye ahangaha warugize iminsi ubuza amahoro. Waryamaga ntusinzire, bwacaga ukagira ngo ntibwira, bwira ukagira ngo ntibuca. Mbikubwiye nk'umuhanuzi w'Uhoraho, ugende wigenzure, urasubira wumve amahoro agarutse mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Goliyati warugize iminsi aguhanga, akuentimida, akubwira amagambo yihanjagari. Muri uno mugoroba wa none ibyiwe birarangira mu izina rya Yesu. Haleluya. Aravuga ngo ndabasuzuguye, suzuguye Israeli, suzuguye ingabo zanyu, suzuguye baso, suzuguye mwebwe uko mwicaye, amaze aza kwivamwo ngo suzuguye n'Imana yanyu. Dawudi ngo abwira Eliya batoya, iryo jambo niryo ntocecekeraho jewe Dawudi. Azabatuka akagera hatuka n'Imana yacu. Ati ngo baza Eliya batese ninde yibagirwa ko ari umwungeri w'intama. Bripridis alavoyaba. Yibagirwa ibindi, arabaza ngo mbega ninde uzawandika abasirikare. Wamumvisha Dawudi yajagemuye none agizate ari yangaje. Affaire terminée. Ninde uzawandikisha mu basirikare. Bakuru biwe bati ge Dawudi no kugemura ntiwagemuye, waje kureba intambara turakuzi. Haravuga toya bari mu gutuka Imana mu gaceceka Eliya. Baravuga ati bije y'igihugu mwayimariye ubusa. Zelevele brosaita ikintu catumye Imana ikunda umutima wa Dawudi. Nico mpaye mvuga. Mbonye Dawudi mwene Yesaya umuntu umeze kuko umutima ushaka azokora izo shaka byose. Abandi ngo baravuga batese nimumure ku mwana wanyu ngwino cyo kukwereka mwana. Aragenda ngo bamushiraho Sawuli. Ngo aravuga ati njewe nabonye muhaye mutinya Goliyati, ariko ntabwo yavuze ngo se uwo murwanya mwomugirira mute. Yaravuze ngo se uwo kwishuri ya Mufilisti utarake. Muri we ntabwo yari kubona kuko hari intambara iri hagati yiwe nawe. Uwo mwica mwomuhembike. Iwe yiyandikishije deja yabona insinzi, nta ntambara yari kubona. Sawuli ngo aramureba ati peti, uzi kuja kwiyandikisha mu gisirikare, ugiye kwiyandikishaho akaguhamagara ngo peti, ubwo nurucantege. Ngo amuhamagara ati peti, ati sa ese kuhayivuga ngo urwanya uriya Mufilisti. Atoya ntabwo navuze ngo numurwanya, ni mwica uzompike. None Sawuli ngo aramureba ngo aravuga atariko ni igitanga. Ngo aramubaza ngo reka nkubaze, mbwira intambara wigeze kurwana. Uzuko Dawudi yaramubwiye ati sindarwana n'umuntu. Sawuli ati finalema wiguma kunkinisha peti, hunga mfimbe utararwana n'umuntu uri kuravuga ngo kwishuri yakabuke. Ngo aramubwira ngo reka nkubwire ico nishe. Ubwo no buhamya none agiye kumabwira makuru yibitse. Aravuga ngo jewe nzandagira abana b'intama ba data. Umunsi umwe intare yaraje ngo imare gushika ifata umwana w'intama wa data. Ngo ndahubuka, niko mu Kinyarwanda bivuga. Ndayifata ngo nari mfite inkoni, ngo ndayivutagura, ndayisha, ndayasamura, nkuramwo wa mwana w'intama ukiri muzima itarawurya, sinaretse urya. Uwo mwana w'intama urakira, uwundi munsi dubirantera nawe ndahubuka, ndayifata, ndayikubita nyaka umwana w'intama wa data.
amaze avuga ijambo rimwe rikomeye ryatumye Imana ngo imurebe ngo iravuga ngo ndakubonye. Iravuga ngo none mwami Sawuli, ubwo umwana wawe Imana yangabije kwica intare n'idubu, niki cotuma ntica uriya Mufilisiti utarakebwe, ngo nawe nzomwica nk'imwe yo muri izo ngizo. Zabaye ngombwa kuko Sawuli ahamagaza bene Yesayi, aravuga uno mwana muravukana yego, yari yaje kugira bute, yari yagiye mu ibyo kuri. Atese amakuru ambwiye ngo yigize kwica intare murayazi. Iyo umuntu ashaka kugufobza cyane, iyo umuntu ashaka kugufobza baza bavuga batese uyu muntu ni umukristo cyangwa ni umuvuguvugu cyangwa niki. Abantu bakunda gufobza abandi, hazahubwo atamavuga ngo Yesu umukristo, ntanavuga ngo ni umupagani. Azakoresha intoki mureke mu ndebe ntaso nifite ninzigira ndicara. Bazambaza atese uyu muntu mwebwe mumuzi ni umukristo cyangwa ni umupagani. Ngo en fait ngurumva ngo so ngurabona ngo iyo ubonye umuntu agize intoki gutya abagushize muri entre parenthèses, ntiyemeye ivyo yabashishwe, ntabihakanye, agushize muri aha. Nimwe nkabagira gutya. Noneho Eliyabu ngo aravuga ati mu by'ukuri on ne sait jamais, umunsi umwe nyine twasanze intumbi y'intare aho ngaho, ariko kuvuga ngo tuvuge ngo yarayishe nti twamubonye. Ate si dubu, ati ni dubu twabonye. None se Eliyabu yari kwagira ngo ni inkuba yazikubise. Ariko noneho ni igitangaza kitaraboneka. Hari umuntu utoguhereza ubuhamya pi. Iyi Imana yabonye kuko ntawo guhereza ubuhamya kandi ubufite, izihaguruka ikabwivugira yonyine. Aramubwira ngo yewe Dawudi we, ngo akira ibirato, akira n'amahuzu yanje, akira n'icuma gikingira igituza, karakana gatoya ngo kinzobe ku buranga. Niko Bibiliya izivuga. None ngo yambare butine, ngo yambare ibizo kukingira igituza, ngo kagira ngo karatambuka biramuremerera. Sawuli ngo aravuga atari ko uyu mukino w'urupfu ndimwo, uyu mwana uhaye unanirwa no kwambara ibirato araje kurwana na shitani, kundoze ko ari shitani. Sawuli ngo aramubwira ngo muze umbabarire sinsuzuguye ibyo mpaye, ariko ngo umwuka wera ngo yaramubwiye ngo ese ibyo birata haya kwambika ko Dawudi yabanesheje abifite, wewe ko rabikwambikira iki? Iyo ujanye bya bindi wari wambaye umunsi wica intare n'idubu. Umuntu ntakaguhereza ibyo yananiranye, izamunaniye ngo abikubohereho, abahaye guhereza ubusindwe bwiwe. Aravuga ngo iki kirato sinkimenyereye. Aragenda azana isandari arayambara. Ribudiza la foya konte la safai dosela. Nimuzoza mubona abana bafite impano bakoze ibima. Haleluya. Muzamureka bakoreshe cya kintu yari yambaye Imana yamuhamagaye. Umugira inama gusa ngo amare, ngo atora imvumba, atora ngo n'uruhago rwiwe aramanuka. Batweretse aho yamanutse, batwereka naho yatoye ibuye. Aho ngaho hari amabuye 5. Mutegure ntangiye guhanura. Kandi numvishe niringiri byonyine mvuga kubera kuko turirimbana n'abaririmbyi. Hayandise timuhaye mwumva mwebwe imipango y'abakuru. Simpaye menya nanje niko kakagambane nababwiye ka Elishadai n'abayobozi. Haleluya, amen. Nimuvuge ngo haleluya. Dawudi ngo aramanuka, ngo amanuka, ngo yagerageje kubwira abisiraheli ati nimuze munkurikire. Imana yatumye nsinda intare n'idubu. Ngo yamureba, hari
hari igihe intambara uzubona ukagera kuri karefuru y'intambara, none abandi bakaza bakubwira zimwe zigaturuka izindi zigaturuka, zimwe zigaturuka mu bakwanga izindi zigaturuka mu bakunzi izindi Satani kamishinyika kuri karefuru y'ingorane, kuri rompo. Ntawo mperekeza numwe ayiwe ati tuguherekeze ngo uje kugira gute wakana we wasaze, genda kwice n'ubundi yo kwisha, ngo amanuka ari wenyine. Goriyati brila bude kubera kuko atarafitanye ibanga n'Imana. Haleluya. Burya reka nkubwiye umuntu ni uzivuga ngo aravuga ngo mw'Abisiraheli mwe, ngo ariko ngo ndatangaye aho umuntu atinya zahatuma umwana munaniwe kohereza umugabo umwe ngo turwane, none mutumya ko kana kanya uruhinja ngo nimumpereze umugabo umwe turwane. Mu mutima wa Dawudi umwuka wera aramubwira ngo uko imbaraga za Goriyati zingana yorwana n'umwe, kuko niwe hayasaba. Umwuka wera ngo aramubwira ngo humura wowe se nturi umwe, ubwo hayasaba umwe nishe. Aramanuka ngo yikira mukuzi atoramwe amabuye 5, 1 2 3 4 5. Ntabwo Dawudi yatoye amabuye 5 ngo niyenda natera rimwe ararihusha. Goriyati yavukanaga n'abandi ba Goriyati 4 nawe akaba uwa 5. Iwe ngo aravuga ngo ndamutera rimwe gusa kuko mutera mu izina rya Yesu, ayandane ndayahereza abazosigara bazoyicishe bari abavukana. Abizeye Imana turi bamudahusha. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo araritora, ngo aritora arishira mu muhumezo. Ni bande bazo umuhumezo? Umuhumezo ntabwo ari itopito. Umuhumezo ni imigozi 2 bazabagira bamara bagashira uruhu hagati, bamara ugapfundika umugozi umwe ku kuboko kwawe, uwundi ukawufata gusa, amaze wamara ukarekera wa muheto. Iyo urakuye wa mugozi umuwundi wawufashe, ibuye riza rigenda nk'urusoro. Tutrezili daboye hasana. Ikindi kintu ngo Dawudi yasanze bahaye bakoresha intwaro zitaza zica batutse Imana, kubera kuko yarazi ibyanditswe. Biravuga mu gitabo cy'amategeko ya Mose, biravuga ngo umuntu natuka Imana ngo muzamwicisha amabuye. Nahasanga abakuru biwe bafite izi mbunda zindi, ngo aravuga atoya uri ubwo hayatuka Imana hariho itegeko neza ribimpereza kutamuhusha ndamutera ibuye. Igituma bicishije Stefano amabuye nuko bari bamureze ikirego kivuga ngo yatutse Imana na Mose. Hari abantu bazabaje kubeshera umuntu akisunga amategeko kugira ngo ataguhusha. Nkeretse iyo uri kumwe n'Imana yawe afata yabo ngo ararirekera, ngo atangire kurirekera. Hari agatabo ka commentaire kaza kavuga ngo Goriyati yatangiye kubaza ngo abaza bamuherekeza abamutwaza inkota, ngo aravuga ngo ese kuri yamuhaye mubona ngo rega Abisiraheli ntawe uzubizera, ese uriya mwana nimuvuge ngo amina. Pawulo yaravuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ariko ntituzaturwana mu buryo bw'abantu, n'intwaro z'intambara yacu z'abantu. Tegera imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi, dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Kandi
twiteguye guhora kutumvira ubwo kumvira kwanyu kuzoba gushitse. Haleluya. Intwaro z'intambara yacu ntizigira imbaraga ko duhaye turwana, aho zigira imbaraga imbere y'Imana. N'Imana izizireba ngo ikavuga ngo ubwo bazihagurukanye reka ndeke. Tiwabonye ko Yosuwa ahagarika izuba, Imana yaravuze ngo rizarigenda ku masaha 12 ribe rirarenze. Aravuga ati izuba kurarenguje. Abasirikare barambwiye ngo bariko barashobora, none ugiye kurenga ijoro ribe ejo buce intambara yazukije yandi mayeri. Hagarara mu gikombe ca Gebeon. Nawe kwezi hagarara mu gikombe ca Yaroni. Ngo abwira abana ati mugende mu Rwanda intambara. Bari bambaye amasaha nkaya ngaya twambaye. Ngo bakareba bakavuga ese izuba ritarenze saa 4 zikaba zibaye. Iri ni izuba nyabake. Yosuwa yaridindiritse. Imana irabyemera. Yemwe mwabasore mwe Elshadai n'abandi duteraniye hano n'abakozi b'Imana bari hano, nimuzoza mubona igihe caburamusho tuza duhagarika izuba bubanze bureke kwira, imirimo y'Imana ibanze yiyerekana. Nimuvuge ngo amina. Hallelujah. Dosikere brasole vaya Tombela sangela ga. Reka mvuge kano kantu ngakureho. Hari abantu bazavuga ngo ariko kunguku sente ngo ibamwike. Iba mu Imana. Hari ikindi muzamubona kibango mwewe. Bana gusa. Siko di yampaye nk'umutwara. Sente iba mu Imana. Reka nkuge hari abantu bazaje kuvuga ngo ariko nguko ituma bavuza sente ngo abantu bakamera kuko basaza. We Yesu gusara. Tuza twuzuzwa. Kuzutandukanye ibisazi no kuzuza. Noneho iyo abantu bahaye baririmba ngo tuba twinjiye muri departement y'abamarayika. Abamarayika nabo iyo babonye turiko turaririmba ntibazabihangana. Bazabama kuririmbana natwe kuko niwo murimo bagira. Nimugire gutya mu izina rya Yesu. No abamarayika bamanuka bahurirana na ba David bahurirana na ba David. Amazu no mwana yaba akakora kuri sente. Amaze munyotere mu mutima. Ukukera abamarayika muruzinibura kuko mwangaye kuko mutinye uko nababwiye. Abamarayika bo ntibo kwihangana. Prepare follow this la prayer côté les vendose yaba. Hallelujah. Amina. Nibyo bisazi bazavuga ngo biba muri sente ariko si ibisazi. Tuba twagiye muri departement y'abarami. Ariko ngo iyo dutanze ituro ntabwo Imana yotuma abamarayika ngo baje kuzana ituro watanze. Imana yonyine mwenyewe iza yimanukira ikaza kurya ateye. Umunsi umwe Patrick tuvuye gusenga yaramperekeje arambwira ngo sitaha ntarakugeza imuhira. Ati ngwi turagenda tuganira arambwira ngo yasenze Imana ngo ariko arateka ngo sinzi ikibazo yagize ngo yari yiteguye kuko ikora ikintu ngo none n'ubundi iragikora tirekira gikora. Aragenda ngo amere gushika aravuga ati watwigisha rya jambo none nzagituro ngo buce mu gitondo. Imana arambwira ngo Imana yakoze yoreka gukora kubera Imana ihabwa icyubahiro. Aragenda ashiribuye mu muhumetso amaze ngo atangira kuri zungurutse ararirekera. Goliath ngo abasabanta ati se uriya mwana kuri yakuboko ko ni kafe afashe none se wari ku musozi umwe yabonaga umugozi umwana afashe ngo bakavuga ati turiko turabona ukuboko ariko ntiduhatubona icyo afashe. Ako gatabo
ka commentaire kaza kavuga ngo ukuboko ngo kwa Dawudi ngo kwararushe ngo kumera nka kurya kubigata bya helicopter, kandi ngo yari ko yibuka Imana, ngo aravuga ngo Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, bimenyekane kuko ari wewe Mana. Imana ihabwe icyubahiro. Dawudi ngo mu mwanya hayazungurutsa wa mugozi ngo akumva amajwi ya Satani ngo aramubwiye ngo ariko uri kurabona ukuntu uriya mugabo angana, ariko ngo akumva ngo ijwi ry'umwuka wera ngo riramubwiye ngo kuriya angana niho utamuhusha. Iyaba kari gatoya wagahushaga, ariko ikintu kingana none wompereza ibuye ngo nintere kiriya kibambazi kagihusha keka ndwaye. Intambara ufite nini si ikimenyetso cyo kuje kukurimbura, ni ikimenyetso cyo kukubwira ngo ntuyihusha. Ikinini ni cyo umuntu atazahusha. Imana ihabwe icyubahiro. Ako gatabo kaza kavuga ngo mu mwanya ariko azungurutsa ryabuye ngo yumvishe kuko ryabuye rivuga. Haleluya. Muriteguye? Umunsi umwe nigishira ijambo ahanga, nigishira ijambo ryo gutera ibuye kwa Goliyati, ryo gutera ibuye Goliyati. Hari kuwa Mungu dukora acte prophétique, tugiye kwikora mu kanya gatoya kandi mbe ndarangije, ibindi tuzobivuga niko nababwiye. Ngo tumare turataha, ngo habe ku munsi wa gatatu aba mama bahoraga basenga barantumira bati ngwino utubwire ijambo ry'Imana. Igihe mpaye mvuga ijambo ry'Imana ararangiza. Igihe mpaye senga nari mfashe microphone n'ukuboko kumwe mpumirije mpaye senga. Hahaguruka umwana w'umukobwa w'inkumi yari yicaye kure mu nguni, araza kandi iryo torero ryagiraga protocol itameze nkayo. Araza sinzi ukuntu yabaciyemo ngo je kumva mpaye senga mama, numva ko ikintu cy'umuyaga kinciye ahangaha gifite inkomezi ziteye ubwoba, ngo mpumure gutya. Amaze mbona protocol baramufasha ngo bamufate agenda haye yamiza hayarira ngo muze ngo ariko nguze ukuntu ngo narinje kugira ngo nkwice uniciriki yewe, ngo ariko nguze ukuntu waduteye amabuye ngo kuwa Mungu jewe n'abana baje. Yo muri uno mugoroba mbivuze mbyizeye mu izina rya Yesu. Icagaza kiguhungabanya kirahungabanye mu izina rya Yesu. Icyo watinyaga kigiye kugutinya mu izina rya Yesu. Sifa za Yesu Kristo. Iyi mikrofone mfite niyo uzofata kugira ngo ushinge intahe. Imana nkorera nkurikije basogokuruza Abrahamu, mfite umutima utancira urubanza, nkurikije amavuta nasizwe n'Uhoraho Imana ishobora byose, ngiye kukwaturaho amagambo, kandi ayo magambo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Uhereye uno mugoroba, haleluya, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ururimi rwose ruzohagurukira kukuburanya uzorutsinda. Nuca mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzosha, ibirimi byawo ntacyo bizagutwara, kuko ndi Imana yawe, kuko wabaye uwo kubahwa n'uw'igikundiro. Nanje nzatanga ingabo zipfe ku bwawe, n'amahanga azoyatangirira ubugingo bwawe, kuko wambereye inkoramutima cyane. Nimba hari ubyizeye navuga ngo amina.
Oh, Imana ihabwa icyubahiro. Buri jambo ryose rizosubira kukuvugwaho n'inama bazokubwira zo kukugirira nabi. Ibishaniro bashinze n'ibitambo batanze kugira ngo bigusubize inyuma, ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imirimo y'abarozi n'abafumu n'abakonikoni ndayisambuye mu izina. Connexion zose bakoreraga ndazisambuye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imyuka mibi batumye ku kazi kawe, imyuka mibi batumye ku rubyaro rwawe, imyuka mibi bagutumyeho wowe ubwawe, ndabisambuye mu izina. Intambara zose zaje kukubuza amahoro ndabisanganguye kubw'ubushobozi bw'umwuka wera. Intwaro zo kugusebya, intwaro zo kukuvuga nabi, intwaro zo kukwica ku bakoresha bawe ndazisambuye mu izina rya Yesu. Dore uko umwuka wera azagira. Satani azagenda agacura intwaro yo kukurwanya, yabari abarozi n'abafumu n'abakonikoni, kandi ababwiye ntimugasubire gutinya abarozi, kandi abarozi barahaba. Ariko ndi mukubwira abayumbe bagenzi banje, ntimugasubire gufata iminota 10 muhaye muvuga abarozi hano kuri podium. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Abarozi ubwabo nishira hamwe ikorera mu mwijima, nabo ubwabo ntibizeye ibyo bazabakora, ntibagira ubuzima gatozi. Nta nama bari bakora ku manywa, twumva ngo bazabakora nijoro. Ntibofunguza konte kuri banki, nukureka abandi baruhuse tukumva ngo bagahaguruka ijoro bagenda babundabunda banambaye n'ubusa. Itu n'abacafu. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Reka nkubwire mpumarire, ntimugasubire kuvugira imbaraga z'umwijima ahangaha. Aha nahera baratsinzwe, batsindanwa na Satani. Iyi Imana inyeretse umuntu ufite bene ibyo bintu z'umwijima, tuzadutandukana yahangayitse. Vuga ngo yahangayitse. Umunsi umwe nari mwiteranira ahantu ngo duhuze amaso, nsoma tablo yiwe yose. Ndavuga ntubwo nkubonye, ndagusenya usenyeke ngo dusohoke. Mbona aza yirukanga, kandi yari umugabo mukuru. Wamara gushika ati bishoboye, ati fite ikibazo ntesikiye, ati kunguku bazavuga ngo nza ndoga. Nimba utazurogagira amahoro, ariko nimba uzuroga ihane udapfa. Babwira niba yarihanye cyangwa niba yararese, tubwire. Iryo ni ibanga ry'umushobozi. Hallelujah. Ndakwiye kubatinya bishop we n'abavukiyeho, kandi ese nizabakiza wavuze ntimuruzi inda afite, sinzi igihe izovukira, ariko nari akantu gatoya kagahonja, ariko nagaza nihuta, nari nzi kwiruka. Uzi ko nigeze gukina umupira, nuko nyine no n'amasezerano naho ubundi mba nishe. N'abavukiyeho mama, mama banonkerezaho, kandi kenshi niyenda akabansigira, bakangaburira ibyo bashaka, ko atabaga hari iriya ruguru mu giturage.
mfatura umwana gutya nzana amazi nahagusigiye rukaraba nkaba mbakuriraho ndagasore keza nari mwiza ukungu imbo naho ubu ngubu se njawe usigaye ubati ese ubu ngubu bo kwica baba bishi tunuko nabo bagowe mbigiraho mbadangiriza amashuri mbashakiraho abyariraho abana banjye mbuzuzaho mfite utwuzukuru amazu ubu ngubu ubwoba buntere ndare ndasinziriye sije uba wateye uko nguko ngo niko ngo naka ngo agira ibihuru nashaka agira ibihuru n'ivyatsi n'indavumba azayirirwa yikoreye kuturaba Kristo bagitinya ibihuru David iyo aba bana avugaga bagira ivyuma bo kigutumira igihuru none nka Paulo ngo yovuga umwanya muremure ko uyu nguyu mvuza ahangaha umwanya yari afite wari uwo kuvuga Kristo tugiye gukora iyo acte prophétique hata usiyafanye waweza tuma neno moja ikabadilisha yote ariko nanone haba nubwo atobituma bado nitami ngiki sengesho ry'abizeye waweza tuma neno na uzima ibadilishe yote hata usiyafanye ayo yote bado waweza tuma neno waweza tuma neno uzima ibadilishe yote hata usiyafanye ayo yote bado nitaamini reka nkore igikorwa Imana yantegetse gukora nimuvuge ngo amen hallelujah nyuma yaho Elishadai iraza hano hariho indirimbo muza muririmba mukavuga ngo ico gihe ngo naramurebye ngo umutima wanje uratuza mwayimenye mwana yongubonye ndatu indirimbo iratsindagiye ifite ikinure kandi nkunda nahani ni wewe erega pau pri dizini bebila tenda lisakina gore de vardinali da tobode bisho tubona abana bawe si aho wabarereye simbazi ariko esha navuze ngo bareke kumvugisha Yesu tuzomuvuge muri Pasaka basha ndabibikiye nanje nukuri nzobigirizaho nkana iyo mubonye ndatuza ni mubanza bureke Paulo datawe Paulo kubwo kumenya Kristo ntabwo yari akivuga ngo Yesu yewe Paulo avuga ngo Yesu yari asigaye amusinda nka kurya bakazana baza batsinda basehu temuke dusinda bakazana muza musinda rata tibakaza babambika ibara Paulo kubwo kumenya Kristo nimuvuge ngo haleluya ntabwo yari akivuga ngo Yesu ahubwo yagateje kuvuga ngo muri we bagaza bakamubaza batese muri inde wagifu ati hari uwundi nzamva
agatinya kuvuga ngo Yesu. Hari agatabo nasomye sharire we karavuga ngo iyo uvuze ngo Yesu ngo hazamanuka abamarayika batari munsi ya 300 ngo bakaza kureba isho umuvugiye. Iyo umuvuze uhaye ushima ngo bagafatikanya nawe gushima, kandi iyo umuvuze hari ikiguteye ubwoba ngo bagafatikanya nawe kugikemura. Yagazaje kuvuga akavuga ngo muri we nimwe ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe, kubw'uwo natwe twarazwe umurage wo mu muco. Yagaza mutsinda nk'abakuru. Naho ngo wowe Yesu uzumuvuga nkaho hari ijambo Imana igiye gutuma muri uno mugoroba muri ano materaniro. Igiye gutuma ijambo rimwe gusa libadirishe yote. Nimutambuke Rishadai buke muhagarare hano. Reka nkora ino acte prophétique. Hari ibintu biri mu muryango wawe byari bigize iminsi bikunaniye. Hari ibintu byari mu kazi karavurenzwe nabo barozi bakwigirisha nkana bogatsindwa n'Imana. Abo banyabucafu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nabandi nimuvuge ngo amina. Hallelujah. Mutambuke mwipange kwa kundi muhaye mwipange. Ariko muri uno mugoroba data yantegetse gukora igikorwa. Turagikorana n'aba bakozi bose b'Imana. Abantu bafite moshware nibagire guri. Hallelujah. Imani yabwe icyubahiro. Hallelujah. Dawudi ngo hayarekera wa muhumetso ngo yumvishe ryabo yarivuga ngo ndekura. Dawudi ngo aravuga ngo nkurekura urinde, ngo ryabuye riramubwira ngo ni jewe buye ryanzwe n'abantu ariko kumana ryaratoranijwe ngo ribirye igiciro cyinshi. Hallelujah. Nimuhaguruke muve hasi, muhaguruke muve hasi. Hari indwara yakuzonze. Hari imyuka mibi wahuye nayo. Hari intambara ziri mu kazi. Hari intambara ziri mu muryango. Hari intambara ziri ku bavyeyi bawe. Hari umubabaro wagutashye. Hari ukubura amahoro. Hari ukuryama ntusinzire. Dopisa le preve dans le cas presse les désirs. Bafuka mahanga. Abashumba turaza. Hari intambara ziri ku bavyeyi bawe. Hari umubabaro wagutashye. Hari ukubura amahoro. Hari ukuryama ntusinzire. Dopisa le preve dans le cas presse les désirs. Bafuka mahanga. Abashumba turaza kubarambikaho ibiganza. Iconze nuko Imana igiye kubakoresha ibitangaza n'ibimenyetso n'imirimo ikomeye. Kandi rya jambo ntari navuze. Reka ndikocore mugane wawe. Haleluya. Ngira imirimo myinshi, ngira ubutumire bwinshi. Ariko El Shaddai mugihe muzontumira mfite umwanya ndafite ubundi butumire. Barapfuka amahangaha tubasengera. Ndaza gusaba n'ababa protocole bafite hari yewe na El Shaddai nabo baba kazana ba El Shaddai batashe. Reka turabakurikiza amasengesho. Arahatagera Imana ihabwe icyubahiro. Bariya n'abakazana bacu ba El Shaddai. Ngaho twagiye
mwaranezerewe cyane. isango ni kuwa kabiri naje nongeye kugutumira mu izina rya Yesu muzoze tuzosengera abarwayi indwara zigiza karaha kajahe Imana igomba kuzikiza mu izina rya Yesu tuzosengera n'ishengero rya El Shaddai Hallelujah. tuzosengera abagwiza tunga bafasha timukaza mwibagirwa kubasengera Imana kuko satani irabangika barasa imyambi iyo umugwiza tunga afashe ikintu akagifasha mu itorero burya satani agira ifuha ryinshi bazoza tubasengere mu izina rya Yesu turirimbane tuvuge ngo wowe uri data maze nanjye ngo nkaba umwana icyo ngo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza nkagubwa neza nongeye ngo kumva ijwi ryawe rinyongorera riti singikwita umunyamahanga wahindutse ng'umwana wanjye wowe uri data maze nanjye nkaba umwana icyo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza nkagubwa neza wowe uri data maze nanjye nkaba umwana icyo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza wowe uri data maze nanjye nkaba umwana icyo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza twumve wowe nongeye singikwita cyane nongeye kumva ijwi ryawe rinyongorera singikwita twese haleluya haleluya singira umugaragu ahindutse nkora mutima yawe umutima wahoranye kundira ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe na haleluya haleluya singira umugaragu ahindutse nkora mutima yawe umutima wahoranye kundira ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe na haleluya haleluya inkora mutima cyane haleluya haleluya singira umugaragu nahindutse nkora mutima yawe umutima wahoranye kundira ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe data nawe imiti neta nawe imiti haleluya n'inzabibu nizere amatungo agashyira mu bira nge nzahora nkwiringira twongere nawe imiti nitatoha n'inzabibu amatungo dose cyane ibihe bibi iyo bise bikanjana mu mwijima umutima wanjye ukuzura iyo nkubonye haleluya haleluya singira umugaragu
umutima wawe uranyikundira ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe data haleluya singira umugaragu nahindutse mpora mutima yawe umutima wawe uranyikundira ni wowe ni wowe tuvanga amasi haleluya ni wowe 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 data haleluya haleluya tumureke tumubikire muri weekend ibya pasika tumureke ntitwamucokoza ubunyine kuriya uzocokoza yesu ubunyine bizotugora umva mbabwire bana ba ntabwo yesu ari umunyabwenge ntimukaze muvuga ngo yesu ni umunyabwenge si umunyabwenge pe ahubwo yesu niwe bwenge yesu ntabwo ari umunyembaraga ahubwo niwe yesu ntitumushira mu rwego rw'abavugabutumwa ahubwo niwe butumwa yesu si umukiranutsi ahubwo niwe gukiranuka umwanditsi witwa ngo ni Karlebat yanditse igitabo cy'amapaji 1000 yaravuze ngo iyi mana tuzi iyo mana uzawumva ubwenge bwawe bubasha kujera repertoire yawe ikayakira ngo siyo imana niyo utobasha kwakira mu bwenge bwawe ahubwo bwa bwenge bwitwa Kristo haleluya nibwo twatwakiriramo imana ikabukwirwamo mureke gucokoza ibintu imana ihabwa icyubahiro haleluya reka saba abakozi b'imana bari hano nimutambuke hano reka sabe Elshadai nimupfukame hasi abandi shengero mwese mureke kwicara mutunge ibiganza kuri aba baririmbyi ejo ni mwebwe none reka dusengere Elshadai haleluya mana ya Ibrahimu na Isaka mu na izina Yakobo rya Yesu Kristo w'i Nazareti ni wowe mana izi mitima y'abana b'abantu kandi ni wowe uri hejuru y'imbaraga zose z'isi y'umwijima kandi ni wowe muco uzumurikira isi yose kandi ni wowe mana ikora ibitangaza ndetse n'ibimenyetso kandi ni wowe mana ihindura byose ukabihindura kuba bishasha ikintu cyose ugifite imbaraga kandi wagihindura kuba gishasha ubuzima bw'umwana w'umuntu wabuhindura kuba bushasha lose bole mini miningi akotutanta lobunigoya Volomeni pria golovula fola benigria disavede volar Solomeni pria au niveau des amonaide mais qu'il a revenu sur fond des abolai son pria au niveau des amois en solo beningia con fond des abigrea qu'elle est revenu sur fond des abigrea Lokulunga yango vula melgrula sabedea qu'elle est revenu fond des abolai Solo pria au niveau des amonitre leghe et en folo beningia con fond des abolai Sapia au niveau des amois Parlare beningia con tutta la revenu fond des abigrea Sampaia au niveau des amorgrea disaveni fonte samoa Volo meningia con fond de bengria Après revenu fond de bengria disavolas San solo meningia ango volas amonige Pelere disaveni fonte sabolaida Pluke la monas Sopli veni fonte zabigire Se se monelere disaveni fonte samoa Pelere de grea disavola fonte das n'abamaze kurambirwa bazohaguruke tubatuyeho umugisha wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo tubivuze mu izina atanirwa umwana tugukomeye amashiko kubyemeye mu izina rya Yesu Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibagirire neza Mungu akubariki sana
imana ibaheze imigisha cyane.